Và nói gam tina kuki cha te ho zo se na bon chaw vin jingka pha Lamul July ni sim som ni leli Thursday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Mele hon Imphal Phai cham sunga cheng kuki ho adia Imphal West le Imphal East district sunga cheng ho adel do su hil nungu vin milong ho mele ho to ki thu khom jing hon all tribal youth clubs minin Manipur government sunga lungphat mo naw thu ho hin phung do vin Imphal Phai cham sunga Thinglhang Miho chen mun la ho zo si cho government in record ho a Inmun inkhul class homestead land a koilovin Tuilouva agricultural land in a koivitin pomosa no thu ho phungdo vi government of Manipur in gamlekha Inmun lekha ho digitization teacher digital tamta adia Imphal Phai cham sunga ho akoi lut su hil tabang o hitan chuchi digitization abol na wachun government in Thinglhang Miho Milong ho le kuki ho chen mun ho zo si veng sung ho zo si chu Tuilouva agricultural land a koi do hitai tin chuchi all tribal youth clubs Manipur ti a kimin wo ho chun an phon do hi Manipur state government in congress of Phatlaya wetland act pass an bol saw dan le mol an sim saw kharum hitan chuchi wetland act dung zoi chun koiman Tuilouva chu inmuna ding a to kha thelo ding chena aman thelo ding ti a ga na anum sa hi Suchi wetland act mangchan galkipat masangchun government of Manipur brain sing holoi chun susi trading del do suhil trading na sata na gudo hi ahin la agam nei kho Inmun nei khon high court a case file an bolji uchun phat chom khada dinga an khungai hi Imphal Phai cham sunga Thinglhang Miho chen mun ho homestead land Inmun hi Tuilouva lomun ti a digital record ho akiko hi ta to hlon chun Government scheme ho development work sole loan ho jing zong la thading hitalo hinabanin abana alungtu butchu adang hipun eviction building su mangding lomun anhi sa cho lomun soding tibo chu hung hinalaiding a hi kuki chate Imphal Phai cham sunga Inmun nei hon zong ka Inmun hi ti a kithangat pi thei be se hitapon galki chaiting le Inmun ho cho kinung lo tan ti agial kha lewang government akona boina tamta ahin ki mai tu pi ki training in zong do tan milong ho zong nom hen lang da jing zong lew ni khat le chen na Inmun ho eviction hung ki bolin tin chuchi Inmun ho cho lo mun hung ki su do training in omi galki pat masang sun government of Manipurin Imphal area adia hengang assembly constituency hup sunga Tuilouva hoa in an kisa hot cho government in tuana piwin nain ho ki phitla ovin lang lo laya in sa na dinga in thil ho zo si sule in ki phit na nunga thilalo ho zo si chu naki ho do su hil dio lo mun chu lo mun na so dio hitia thupi khauta an pe saw zong umani hitai mele gal ki pat masanga mele hon ku ki te su ni na ding del do na dinga an man chau cho hichi wetland ek hito forest to ho hi an hi Susi government tilbol ho do dal na chun Federation of All Tribal Youth Club Manipur tia kiloi khom hon governor hinga memorandum an pilu vin Imphal West Imphal East le Phai cham sung sia Inmun an hisa homestead land an hisa ho lomun agricultural land a ki koi ho cho sim phat hin adingin governor hinga nge an zong na bolu vi chuchi kiloi khom na hon asei na wachun kum tamta chumun la ho a hung cheng khai taw vin chuchi gam sung ho cho vaipu ho ki su lo ji chun Inmun homestead lena heldo zo lo tamta zong no min ahin la VIP so a hilwang apet penin Inmun homestead lenin an bol pi uvitin zong chuchi kiloi khom ho chun phung do vi Thinglhang Miho chen mun ho Inmun homestead lena heldo hininga revenue department a petition an ki pi cho Thinglhang Miho Inmun sangkhat velan hin ahin la Manipur government noya revenue department hon don lowan ko yu hitin zong ahin phung do taw vi Assam gam sunga kon Assam government in Gamdang Miho del do te ne dinga panala nungu vin Meghalaya state le Nagaland chuchi Gamdang Miho akona ki ven ding chun na sata in to gon akisi mu vin hate in panala vin alanghara Manipur state government in zong chen khompi Gamdang Miho akona ki ven do na ding chun thupun khat jani July ni sim som ni le thum ni khu chun hin so daw vin Gamdang Miho gampa Miho Manipur state sunga lut sa lo te ne dinga deputy commissioner le superintendent of police in pan sata la thon na ding in thu na pitaw vi izemti Gamdang Miho Manipur state sunga ang lut aki het do a hi le agang thei pe na chu chi Miho chu hol do a biometric data la ding
chutabang gamdang Miho cho agam sung Miho to khom sa alo hilding atum be achuchi gamdang Miho chu khum tub ding hi vetien thu na pitaw vi chule dan le mol ho bolding alom ho zo si aki bol chai ting le chuchi gampam Miho Manipur State sunga phalbe hunglud Miho cho nung solding hi vetin government of Manipur Home Department in thu na piwin chule deputy commissioner in district police open a gampam Miho Matdohna dinga district level committee khat sim do ding Deputy Commissioner in Phata Vitla Jingding Hitin Zong Tuna Piwin Sule Gamgila Hoa Lud Namun Ho Podo Namun Ho Phata Vitli Zingkading Le Gampa Miho Manpur Set Sunga Omtene Dinga Palnan Kipisa Ho Aniko Avala Den Hole Palnabea Hulud Hotsu District Police Soto Kitua Deputy Commissioner in Avitla Jingding District Level Task Force Khat Asim Do Ding Sule Task Force Hotsu Additional SP Khat Alubu Hiding Sule Deputy Commissioner Takela Officer Khat Animpena Sub Deputy Collector SDC Khat Pangding Sule Assam Rifles BSF CRPF Palai Hozong Pangding Sule Biometric Staff Hozong Suchi Task Force Atsu Pangding Hivetin Government of Manipur Home Department in Deputy Commissioner Hozong Situ and Pitaw V Tribal Youth Council Manipur TYCM Tiakimin Vohon Manipur Governor Hinga Zulai Nisim Somnil Khat Nikhuchun memorandum Khat and Piwin 6-point Charter of Demand and Pilutaw V Demand Bol Hosu Manipur Governor in Agang Tepen Asu Bulhit Pi Inading Win Yan Zona Boluvin Ahinla Manipur Governor in Presidential Order 1972 to Manipur Village Authority in Hills Area Act 1956 cho Part Ludzep na Liding a Hitin TYCM Lamkai Hotsu and Het Sae India Dan P Article 371C Noya Presidential Order 1972 cho Kumsom nga litum sungin song abang hizing na lain Suchi Dan le molsun Legislative Financial Executive Kivaipu na lampang Tanay na anay sumpon Suti hizi chun Hill Area Committee and kisim do cho Mose asu do lo hitaitin Tribal Youth Council Manipur hon phungdo vi Sule sangkhat jako som nga le kuma dan le mol an kisim do sa Village Authority member ho cho government in thalo tawang honorarium ho pe po vin hi le sumle pai thla samsi in kiwai hom na lampanga thla sam na lin ta om do lotan kum som gup le ko sungin suchi dan an kisim do sa jong cho sim phat hi lai tin jong phongdo vi Tribal Youth Council Manipur TYCM hon demand bol ho point gup ho cho hi le Presidential Order 1972 sim phat ding Hill Area Committee HSC cho kiwai pu na le sumle pa ya thanei na Legislative Financial le Executive Power Piding sule Hill Area Committee Chairman cho Tribal Welfare Authority hi sading sule Hill Area Committee Secretary chim do ding anatong ding staff ling sela la ding sule Village Authority Act 1956 sim phat ding Village Development Fund koiding Village Authority noya anatong ding mila ading thalo piding le Village Authority member ho honorarium ho le Sule Thinglhang sunga tule to a development works ki boljing hozong to chai su hil hinading in Tribal Youth Council Manipur hon nge na an bolu v Sule Thinglhang Miho adinga kisim do Tribal Affairs and Hills Department Tribal Research Institute chule Manipur Tribal Development Council ho a staff ningling sela koiding Manipur State Commission for Scheduled Tribes noya contractual staff for regularized bolding le Autonomous District Council ADC staff for area bidding 7 Pay Commission April 2019 apat Mars sangni le somni le thumsunga amuding wa lom ho area pi hu hentin demanan bolu v Thinglhang sung 75% hi khanto masalna development athunglo lai to bang hi tin song Tribal Youth Council Manipur hon phungdo taw v Thuso oisan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khupha